Solidno, strašan gol. Hrvatska vodi 1:0, treći minut, Bruno Petković. Vrijeme je već za rođendanski poklon. Petković, 1:0! Bruno Petković! Perišić može da igra s obe noge, to je njegova velika prednost, evo velike šanse, 2:0. Perišić je 1 protiv dvojice, ubačaj i evo šanse, imali pogotka, ima! Luka Ivanušec! Ispod je šutalo, imali gola za 2:1, odličan Livaković. Mogla Letonija se zvrati na samo -1 i da odmah tu možda bude malo nervoze u redovima hrvatskog tima. Perišić muči rivale na toj levoj strani, ako nije ofsajd, 3:0 vodi Hrvatska, sve je čisto. Perišić je 3:0! Bruno Petković na fantastično proigravanje Ivana Perišića. Odmah Barišić uz loptu, Barišić odmah asistencija, prvi kontakt s loptom. Gol za Kramarića, 4:0, 68 minut. I ovo je upotrebljivo, ovo je dobro i ovo dolazi do Andreja Kramarića i to je 4:0 za Hrvatsku. Iza leđa Musa, Pašalić i da, pukla je petarda na Rujevici, 5:0 za Hrvatsku.